Kiriribi kia ngwataniro ya NASA gia kumatha kura muthenya wa muthi kierekeirio kaunti-ini ya Machakos. Atongoria NASA mari ikundi-ini igiri matuikanirie matura ma Oldonyo Sabuk, Ikalase, Mitamboni na mangi maingi mbere ya mucemanio munene uria uma kiharo-ini kia Athi River. Mwezi wa 8 ni siku ya mabadiliko. Mabadiliko ya unga. Sema unga. I want to tell Uhuru and Ruto in Nairobi, Kenyans are saying there is nothing to smile about. Do you see anything to smile about? Look at that hungry child here. Utongoria wa NASA ugite ati ona thengia maundu maingi maria makoretwo magithie na mbere maria kuringana na umaraima utheri mehaririria ma githurano ni mebangite gugatonya githurano-ini. We are not going to boycott. Uhuru na Ruto ni wanajua tayari. Wamejua wameshindwa. Wanajaribu tu ati waibe. Tuambia Bwana Ruto, tafadhali usithubutu. Na tunasema tarehe 8 mwezi wa 8 Uhuru mas, Jubilee mas, Mutua mas. No moigite ati mubango wao wa kugitira kura no nginya ugakinyanira. Mkumbuke kwamba kazi yenu ni kuchunga kura. Tarehe 8 Mheshimiwa Raila amesema wakihesabu tunahesabu. Tutakuwa katika kituo ya kupiga kura. Na wale polisi ya Kenya ambaye watafukuza wafuasi wa NASA, hawa ni polisi bandia. Ari njira ya mwanya ya kuonania urumwe NASA. Raila Odinga ni uritie andu aria marahuranira iturwa itiganite na kiama kia ODM mwena wa Ikamba-ini meherere aria mararirukia tigiti wa kiama kia Wiper kiria kiuge munene mwena ucio. Wiper. Gicigo gia Ikamba-ini gikoretwo gigitharikirwo ni mbutu ya Jubilee iria hotete kuiguithia atongoria amwe mathamire kiama-ini giki aria riu Kalonzo aroiga ni meyenjeire gaburi karia magatoboka tariki 8 mweri wa 8. Tunataka Jubilee wajue ile Wakamba na waita katune ambao ni Jubilee na tusaotwa huo kama vile inaitwa chafu wao hawana nafasi Machakos. Aliondwele sipite. Thabarĩ ya gũthimida icigo iria cianyitire mbaru tigiti wa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2013 iria kahinda-inĩ gaka mareta ituge ciao nĩ hĩndĩ ya mbĩrĩria na kiumia tũrorete ĩgũtuĩkania kaunti-inĩ cia Kakamega, Gĩthumo nginyagia Mombatha o rĩrĩ mĩhang'o ya campaign yatigia thikũ 7 tu. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.